Mabura ma gukungwira muthi wa Christmas ukite na itumi cia gukenerera thutha wa mutumia umwe wa ukuru wa miaka 29 kuma mwena wa Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu gutanahirwo na ciana ithatu hamwe kiroko gia gukio muthi. Emily Lima Wanyonyi uria urutaga wira wa gutua macani icagi-ini itiganite mwena wa Gatundu ya Rugongo atanahirwo na ciana ithatu cia tuiretu hatari na thina o wothe wa kimwiri thibitari-ini wa Igegania level 4 mwena uyu. Kwa tunasaidiana kibarondo tukuni. Lakini sasa wenye nimejifungua maisha imekuwa ngumu. Mtoto amezaliwa wana chochote. Ukiambia mambo na taweli hata pampers hakuna, nini hakuna. Saizi wenye wako hivi wana socks, wana nini. Wanahitaji mama sina maziwa kwa kifua. Wanahitaji chakula. Ageita maithori magikeno thutha wa gutanahirwo na ciana ici, Nelima niugite ndareregereire kuheo ciana ithatu hamwe unduria ugite ari na gikeno gia gukungwira mabura ma Christmas kuona riu ni muciari wa ciana ithathatu. Ninashukuru na tena vile jinsi ninavyo penye nimefika, naambia Mungu asante kwa sababu sikuwa natarajia nitafunguliwa na watoto kwa hii Christmas niweze kuwaona. Ona thengia wa kirathimo giki Nelima niugite ena uritu wa kureraniria ciana ici hamwe kuona we na muthuri wake marutaga wira wa cibarua niguo kwirugamirira kimuturire riu akiuria andu a wendi mwega kumateithiriria na indo itiganite niguo kuhota kurera ciana ciao uria kwagiriire. Kwa nafanya kazi ya kuchuna majani, lakini hata shida tu watoto wakifukuzwa kwa shule alipi chochote mpaka tukue wawili tusaidiane. Sasa jinsi venye nimebarikiwa watoto, lakini siwezi kataa, ni mipango ya Mungu. Sina mbele wala nyumba. Naomba tu mnisaidie. Akiaria ri thibitari-ini uyu afitha umwe kuma wabici-ini ya thirikari ya kaunti ya Kiambu Kimani Gacihi niugite thirikari ya kaunti ino niyo iheanite uteithio wa irio undu umwe na indo itiganite mathibitari-ini mothe ma muingi kaunti-ini ino ari njira ya kumacokeria ngatho mabura-ini maya. Tigire ne twathi mathibitari maitu mothe gutigirira ati ne twamahe thiguko ire yagirire na ne twakorwo tukimatuga na mitu ya ngano na mitu ya ngima na mucere na sukari ona thabuni. Thiini wa wodi ino atumia angi 7 ni maratanahirwo na ciana muthenya wa ira magicokeria nyene ngatho ni kumaririkana na irathimo ici. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.